twebwe turayibona kandi intambara ikomeye n'intambara y'amasezerano. Yego. Imana yatubaye gufi. Yego. Kandi cyane. Nzabona ko Imana yatubaye bugufi cyane kurusha abandi none. Nabo tugiye baje kugira ihamuka. Yego. Bagira ibitekerezo vuba, bagira ibitekerezo bisa n'ibyangiritse vuba. Mwasenga Imana ikafasha. Yego. Imana izikoresha uburyo bwinshi. Mwasenga Imana igafasha. Haje kuba 8. Yego. Turi mu ntambara zidaca. Yego. Ariko zongera abapfakazi. Yego. Ariko zongera impfubyi. Yego. Izo ni imbogamizi zigenda ziyongera uko bukeye n'uko bwije. Yego. Uko bw'abapfakazi ubwabwo bafite guharizwa ikomeye. Yego. Dufite abapfakazi bapfakariye ku bana 2-3. Yego. Bakabicariraho. Yego. Bakabagorerwaho. Yego. Uyu munsi wa none Reka tubahe ikaze nshuti bavandimwe bakunzi ibiganiro byacu biba kuri radio na televiziyo Minembwe TV. Tubahaye ikaze. Uyu munsi turi mu karere ka Minembwe aho bita Madegu. Uyu munsi twagize amahirwe yo kubana n'umuyobozi w'ishiramwe rya Avoke. Uratangira utubwira amazina? Amazina yanje nitwa Pasteur Dogo Mpemuye. Yego. Nkorera ishiramwe ry'abapfakazi n'imfubyi. Yego. Kabo korera uyu n'umwaka wa 2022 dukorana n'abapfakazi. Murakoze cyane Pasteur unahagarariye n'iryo shirahamwe. Nanone kuri uyu munsi wa none turashaka kumenya imbogamizi abapfakazi bafite mu karere ka Minembwe kuri uno munsi. Abapfakazi imbogamizi bagiye bagira neneshi. Yego. Dufite imbogamizi twese dusangiye. Yego. Z'igihugu intambara duhura nazo. Yego. Tugize mu myaka uyu haje kuba 8. Yego. Turi mu ntambara zidaca. Yego. Ariko zongera abapfakazi. Yego. Ariko zongera impfubyi. Yego. Izo ni imbogamizi zigenda ziyongera uko bukeye n'uko bwije. Yego. Uko bw'abapfakazi ubwabwo bafite guharizwa ikomeye. Yego. Dufite abapfakazi bapfakariye ku bana 2-3. Yego. Bakabicariraho. Yego. Bakabagorerwaho. Yego. Uyu munsi wa none bari bamaze gusana baremye imitima y'abana ko baza babashingira. Abana bafite bakwe bafite ubuzima bugoye ababiri. Ubu bakamugora ari umwe aho yari amaze gufatira amaze gushikama amaze kubona umutemera amaze kubona umushakira amaze kubona umuragiriye nkene inubibonye ukuri none akamura urumva imbogamizi zidasanzwe ziri kubapfakazi. Pasteur umubare w'abapfakazi murashobora kuba mumenya ku buryo ari mwinshi cyane. Abapfakazi je nakumenya natangiye gukora n'abapfakazi mu mwaka wa 2022. Yego. Mu mwaka wa 2004 nibwo twatangije n'abapfakazi 8 cugiye. Yego. Nabwo tibari bose ariko bari 8. Yego. Uko intambara za 2004 2006 2008 bibiri kugenderera ziyongera niko zageze abapfakazi. Twigeze kugira abapfakazi 500 750. Ubu twari twegereje kugira abapfakazi benshi. Twari dufite umubare w'abantu basana bamaze kuva mu rwego rw'abapfakazi. Yego. Ariko noneho ubu nyine buri munsi n'ubu ntwangu itambara zirasa. Yego. Ubu si tubombaza umubare. Yego. Kubera ko umubare urarenze. Je nabwiye abandi ndavuga ngo tureke gusa kubara abapfakazi. Igihe kizagera tubara abapfakazi tugiye tugira ico tubamarira. Muri iki gihe ntibogenda baza abapfakazi ngo bangahe ntacu hari bamarira. Mu ntambara dugoswe ntaho n'isabuni iva ikibazo twese kinyana cya ariko gatekeza abana b'imfuzi bari hamwe abantu 100 bari hamwe bakeneye isabuni bakeneye umunyu bakeneye utuntu two kwafasha bakeneye amavuta bakeneye ubuvuzi bakeneye kwambara ihuzu bakeneye kubona ikirato kandi bamarira ibirato 10 umunsi umwe bamarira ibirato 20 umunsi umwe nika. Yego. Icyo naco ni ikindi gikomeye kiremereye naco nyine gisa n'ikitubogamiye. Pasteur ugereranyije n'igihe mwatangiye kugezwa uyu munsi murabona hari nibe bitagenda nizimbogamizi mwagiye mugira muri uyu murimo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Muri uyu murimo wo gufasha imfubyi n'abapfakazi igihe cyose nta muntu ufasha imfubyi ukorana n'abapfakazi n'imfubyi ugira umunezero.
yego igihe cyose uba mu kibazo rimwe na rimwe kandi cyane surtout muri iki gihe twigeze kugera aho twibiraga cagisha intambara sanze amadukushita kubona tangico gihe simaze gushira twumva ko tugaye tuvura ibikomeri tubavuza kugirirwa neza abana babo bazamuka batonetse kunezerwa abana babo aho bakura batonetse kunezerwa yego nuko ngo twasensibilize abantu bo kubigisha ishuri umwana yazamuka umwaka yazamuka mu wundi imandika umuvyeyi gatoneka gukomera ubu niho twasuye kandi kujidubi babana bari batonetse kubomora bya bikomeri nyine nabo nibo bahanganye n'izi ntambara bapfusha ariko ubona mu myaka yashize twari dusa namaze guhumburika kuko bana hari abana baza barangiza amashuri uhereye ku bana baregwa hari abana baza barangiza amashuri nabo twabareraga mu kigo hari abana bunyine barangije university kandi bafashwa kandi babana batagira basena banyina urumva hari icizere cyaza kiba cimisi zaza iyo hataje kuba mu yitambara ikomeye iremereye ndumva kuko ariko bimeze Pastor nizere ko mwikomeje kurera abana kubera ko ari icifuzo cy'abantu bose umwana udafite se na nyina kuri uyu munsi mufasha umukingi ukomeye sinzi icyo muteganya gukora nubwo uvuze imbogamizi zose kuri kiriya kigo kirari imfuzi n'abapfakazi mwifashirwamo n'Imana ndatekereza kuko nuwogize umutima wo koroha kureka kuri uburyo bitekereza kureka yego kubera kuko umutima w'impuhwe watujemo wo gufasha abana batagira basena banyina cyangwa se imfuzi yego wamara kuva ngo uraretse ninkaho busa nkaho wari busa n'uhemutse ubu imfuzi ko ziriyongera yego ubu ngubu dufite imfuzi zibura basi zikabura banyina yego ko ziriyongera kandi n'ubundi turacategereje ko ziriyongera zirahagarara ugutekereza ico mu gutekereza turacakomeje dukeneye ikigo caguka kikubakwa kuko tugiye kwakira abana benshi cyangwa kabiri dukeneye gushakisha ukuntu abantu botoneka gutegura abantu bodufasha gutoreka gutegura gukora ibintu zo guhumuriza abantu yego kugira ngo baje mu ihamuka yego baje mu bitekerezo bibi yego bagiye guhura n'ibibazo bindi byo biremereye yego dutondeke tugira ibigo yego bizadufasha kuvura benshi bakoresha ibiganiro byiza bakoresheje ibyo bafasha Pastor abo bapfakazi ubufasha cyane nyamukuru buri ku isonga bwibanze ubufashwa kuri uyu munsi wa none nubuhe ndumufashanyo bafashwa kuri none yego ijambo rya mbere niyo guhumurizwa yego bakeneye babahumuriza bakeneye ababaheza mpore yego agahinda ko ni nk'abandi bose nyuma y'ubufasha bwihutira bushobora kubafasha nk'ubwo abandi bose bafashwa ubu muri kino gihugu iwacu ntaho ufite umuntu ntaho ufite isabune abandi huzu zarahiye yego ndatekereza ko bakaje ndavuze twavuze mu bikenke bahisha amazu bari mu nkambi bahunga bapfusha abana bagenda barira uwo nguwo kumubwira ngo ndaguheza iki n'umutima turagishaka ariko ubwo usangiro bafite umuntu bafite isabune icoboneka cyose gishobora kumufasha gikeneye kubanzirizwa n'ihumure habwa yo guhumurizwa kuko rimwe na rimwe imitima n'inkayi idafite ireme yego Pasiteri twumva kenshi mufasha abapfakazi tugenda tubaho abapfakazi bafashwa cyane hariya ku kigo cyanyu ese ubufasha mubafasha buva hehe ubufasha tubafasha ni ubufasha buva mu bagira neza abazi ikibazo kuko tutaragira imiryango ikingutse yo kugira abagira neza bakomeye baremereye b'amashyirahamwe manini ni ukuvuga ngo abantu badufasha benshi ni abantu b'iwacu ni abantu b'iwacu abantu b'abayobozi bacu amashyirahamwe y'aba mituwarite y'ikinyamurenge nibo babafasha za mahoro pisi abantu bacu abe n'amakanisa yacu yadufasha abagore n'abagabo kuko nyine twaciye mu bagore dushaka amahuzo yo gufasha abagore bahishije barabona twaciye tubashakira imbuto yabonetse no ibafasha gutera bamwe
irabona ni ukuvuga ngo abafasha bakidufasha cyane n'abantu bakomoka muri community yacu. Hanyuma abana b'imfubyi biga ishuri biga gute? Abana b'imfubyi biga nabo biga muri bene ubwo buryo. Yego. Biga muri bene ubwo buryo twari dufite bahati ya leta kuba primaire surtout benshi bakunda kwiga bahibigira ubuntu batanga udufaranga duke, ariko hari n'abandi bagira neza bagenda barihira abana dushimira hirya no hino. Yego. Abagenda biga hariho abantu bagenda barihira bagenda badufasha. Dufite ikibazo cy'ikigo cy'abana b'imfubyi. Yego. Kiremereye cyane. Kiremereye. Dufite ikigo cy'abana b'imfubyi kireramwo abana batagira base n'abanyina. Yego. Baba n'abapfakazi bahe bapfakazi bana bandi bapfakazi abo ngabo ndabona ku minsi za bitoroshe, ahubwo ikigo tugomba kucongera mwandi ma branch. Yego. Mu branch menshi azabafasha mu buryo bwo kongera kandi kubagarura ibitekerezo ku murongo. Pasteur, sinzi nimba hari ka cyangwa se hari uwigeze agirihamuka mu bibazo byabagiye biba mu karere ka Minembwe mu mfubyi cyangwa se mu bapfakazi umuyoboye hariya ku kigo, hari ka yabayeho yihamuka mwabashije kubona? Iyi ntambara turwana ubundi twebwe turayibona kandi intambara ikomeye, intambara y'amasezerano. Yego. Imana yatubaye gufi. Yego. Kandi cyane nzabona ko Imana yatubaye bugufi cyane kurusha abandi none nabo tugiye baje kugira ihamuka. Yego. Bagira ibitekerezo vuba, bagira ibitekerezo bisa n'ibyangiritse vuba. Mwasenga Imana ikafasha. Yego. Imana izikoresha uburyo bwinshi. Mwasenga Imana igafasha. Tituragira abantu turashamo imirinda ariko bakagombye kuba bahari kubera impamvu zibazo bihari. Titurashigira abantu turahamba bahagaze imitima kubera iyo mpamvu. Ubireba ukareba kuko hari ikimana hari dukora gikomeye kiremereye, ariko ugatekereza ngo wenda inyuma y'ibi ni ukubiteganya, ariko kuri none tibaraba benshi ibimenyetso byo kugira ikibazo ariko bataragira ikibazo gikomeye kiremeye. Twakoma tuvuga ngo dufite abantu bihamuka bagize gute, ariko dufite abantu bafite ibimenyetso. Yego. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, Pasteur, sinzi ubutumwa ushobora guheza abantu bose bagira neza ndetse no dukurikirana kuri radio na televiziyo Minembwe TV, niki we butumwa ushobora kubagezaho? Ubutumwa nshobora kugeza ku bantu ndaheza abantu pole. Yego. Ndabizi kumenya muri Sahari ntawe udafite igikomere. Yego. Ntawe utababaye. Yego. Ariko nanone ndasubira mbibutse kuko ubutumwa nshobora kubaheza ngo mu byo turwanira ndiyo uko kumwe kwa Nehemia kwa kundi kwaza kugwana. Yego. Ukundi gwa yakubaka. Yego. Barwanira urugamba bahe barwana ndugwiza kuko tutarwanya ndakundi ko bigenza. Ariko nubwo bahe barwana urugamba batekereze cyane ejo haba bapfakazi twasigiwe na tuno dupfakazi twasigiwe n'izi mfubyi duhadusigirwa zitagira base zizigira banyina zifite banyina ariko zikabura base abo ejo habo naho kwitabwaho kandi ko baraziratwe ko bazira igihugu ko bazira akarere abo ni igomba kuba number 1 muzo dutekereza muzo duharanira zose abo boba nabi twaduhebutse tutakaje karanga tutakaje ubufura tukomeze muzo dutekereza zose torike dutekereza n'ukuntu tuzita ku mfubyi zacu n'abapfakazi bacu zobasigiwe. Pasteur uhagarisha mu bya avoke turabashimiye.